kata ebia nekuthia nayo na kuukwiyo no kuometho atambuani nieli ni mbenzi. Karibu sana musesi ya Mutongo TV kilinguni cha mbenzi. Nyembite stage vezi ile lumeita ngwangwa ya gibandi bembita pita ni mutuse na ni wa maunda. Kilingu kecha mbenzi githa kiogete kondo waku nikendo wikwati ebuso ya kwekwati ya mbenzi kanda sitela mutani yenguma mwitana ni baby kana abebo waku na indi regeto ligambeni wa date ya mvenyani omo mdheoi tone vegusu ata Neta obling numetoka mwa makueni umundi no akumbenzi no kene mande o mundu tona kwitwa kabetisia kwa ndamutaveti expectations ya kwa siri yolo ni kwati kwa takadem. Okay, mundu wina mbesa mbingi atona on treat nondo nyane ni 27 na ndina we ni kwati kuni mukwata mundu umbeda kama sitwane tawastela no mundu no kambenzi kulila maybe kana ne kwate mundu tono push on life ya utuyara ne soto ni museo ndondo umbede ngona na kwanti obondo ene ndita obling kwani tawastela stela umerenga likoseyo o masako mbiga ba masako to nene nengi masako kangundo nawe inu umerenga likoseyo makueni ai Niki dele manase makueni andu mama kueni tumesi menyo membe amelio aiva andu mama kueni meja kwa mbona hii membe ona tusoro toke personal just mano utu ndi merenga likoseyo makueni Nakanti wa masako nde tu. Yawanga kwa kuombenzi. Ona kono ngene mala kebeti yowe sena hile nile inya kone wango ni asi mwango liana kuwa ye ndi asi ona mondo kana to mande ko mesiene. Bana mwende tekelo mande wane banga. Kana ngene datenise kana kuone ngukwata nondo banza no ndatete ngeze leva na. Nade la umunde kana ngene date kuombenzi kana no ngukwata mo. Kone sena kuko yo kiregara. Na kwano kie ko kumanda mundu nikala ngite muno ndena mundu na you know na kano kande tatithika na nkwata mundu okay expectations ya kusisi bana wese na kwitha okay no kwitha okay romanda mbabas like mtu anakaa fulani unaona naona the expectations ya kukoka kuenda mundu biliara nise kana ngo fit in nye mundu langu ndana nda mundu wa kin class with the mundu ni capable. Don't depend on my behalf. Yeah. Nge kendo mundu dark. Yeah. Kwa dede na kwa mbizi kani mundu dark skin. Kani kwa ndo light skin menya. Ndo semba ne brown akwemba mi brown. It can't fit. Okay. To mina date yito mana. Ngo ndo win design yenge kwa last mess. So, we working class kana yeah, nyene dokuma. Okay, that's good. Dokuma wewe. Yeah, ni ka online business. Yeah. No way. What? Kidogo hivyo kwa working class. Okay, nyaka nene na mina school ndina we ya. Nyo banza to kutatithio batiba. Wa, na yuenda mundu. Ando dokuma. Teteta nyata. Okay, for example, wewe ambombe ayuwe udhukuma online. So si unaweza nifunza pia like kampuni wa 1-2 kana kama ndisi we are of which or you already we now ya kwani toa baidha no support like desini vera tuende hiyo no date with ile ndo so long as wewe uko job basi pia unaweza kuwa tegemea ama ai ndise kala mundu ko depend on my behalf aje sasa ninge okay wewe ndo with awiro wa mina school no kwande kwa saa hizo kugethela no lazima wambo ngangana ninge kwa bebando with school ndo gawanza wambo otatithia ninge no before man the mundu ambo manda oya miaka saa inge okay wewe na miaka yana kombe 24 okay saa inge yu miaka yako na yobale vikete kwa hiyo kwa la unambo manda kibeti okay mundu wethela to mwende manda oya na miaka yana 27 yeah ndio yani oenda kibeti then mundu su okamuteza seta ninge okay chama to sira gonga ito kwiko chama
kana ye already we yani nyo na thina solve bana kwa to kindu twakatwa combine to bandu to songai ai ni mundu te yana mandisi ndi kwa na tiwa ni to ondo na kuya bandu without enkara did like akuange 100% utapata ama unaona like mothe mama na ni wacha andu mana ndu gile so no kwa to wia ndo umesu ya tena tho aya kende to you know ambiwa manda wia wambiwa stable kana umande mundu okay oyuwe na 24 years kumaanisha abo unaendeni wa ondu ingi unayona ndo kana tigo kwani okay paumile ba mutiane kana mundu usuna kenda fit ese wasi apeni da kalenda ndane dia niki yu mundu tewe yani no ndu munaku yu mundu tewe yani tete tania chao wendo ni wango mbesa ikitao man pai wendo tena mbesa ambo manda mbesa kwani wendo kwa mbesa wendo tiko yani pekila withilai disikana waona mundu endete mundu yani na ndeki ndo yani ukasisa totally mundu ndeki ndo na ndeki kwa kiro sana mundu wa mwendie chao yani be wendo lawi wa mundu kwenda mundu kini mundu tewe yani mwandi kwate kana tiwani ku kitomanda mundu ina mbesa tase kwa kwenda mbaba skino takiu enda kembe mbaba lakini mundu capable mundu yundo no kuya oyu nenda kena ambo lile jukila tunywa bandi na ndine ndio sprite ninge soda niwese mundu ya owe yebelele niwese okay paya jango kaba niwese ni onuka ngaukenga niwese umeme ni onuka ngaukenga ni mabiasara ni chao lakini nenda ile lai nino kweli yani ni really nukona na tata ku afford yani kila ndo na ku afford sana yake oh so you are capable of doing this yeah I guess lakini manje wanataka tiwana oh okay so long as wewe yani tiwo na kontiwe yani kwani ila wiwa ano mako hata na matwika akimwe kutethanya yani kilondo wondokethela no ni motethanya so ela ndena mbesa no ndethia ela ninge mbesa to ithela na we atauthela lakini ndo ambo mana yumbe sakwa no mandia sakwa na situike sakwa na kwa lakini sakwa tu sakwa niki ndo ni sakwa then kuongela kingi with light skin kwani mundu umekuthia light skin wenyo wembe hata we light skin na light skin it can't fit niki mbona asungu metha mwa asungu na no masi asungu na asungu natoa wewe wende mozungu lakini mimi sioni shida na hiyo pia IT yenyewe ya nani asonga mwangona utanene height na mimi na mako ngamatane height na kwani kiko bandu kiko affect like what could date ndo mbona tembeta naku ndo mbona nitembeta brother ako unaona yeah lakini ile dress tu yemwe lakini aje punjo na siga ndani ni jaundo na kuika ukethira at least no go fit in ndo okay nya you ndo kaba expectations ya wasi ndikasi ukondo no ka ndo no ngo niyo mamba ya joka ni feel no wesi no kino kiwo ukwani tatite umanda kama ka so the moment you umbia yani unenge expectations ya ngona ndio fit in when you make ukethira niwe yani like I just feel bad nasioni kama hiyo ni feel unaona like sainge no sio mundu okay ukasise sinu ilo kwenda asipo lakini wakitoka kwa huyo mundu teyo kona at least just in the future at least say no mu make atweka mundu lo kwenda no kona yeah so don't make me feel bad tundu no lakini man to ya muno tungu kwa wa no okay peki ndukita wakinge efforts niko nazo si mimi hard working si ati nakaa kwa nyumba niki-expect kuna siku itakuja unaona so wenyewe ni tumeteke kwako tiati ninde maana yeah niwe silombia hiyo wadamu na pesa no niko ni sawa ngathinga like Illuminati jika no ngoso maimu ngeka ila pesa isu yo watanu akupitha nina pesa mbinge na ndwe se bala sumire ninge sa ingo wese bala sumire yeah niwe se sa inge with the lie okay tiati nendo put like
all women but akawithila muno ndisi ni mbesa mwitha mwenda muno kana pekindu nenda wambelewa ve wendo na ve kwitha na mbesa ve wendo na kwitha na mbesa so the moment you give anu wewe nenda tawa ukitomanda mundu wina mbesa ndukwenda mundu mukwambisie mu so long as wako wethila mundu wina mbesa ndona bado betha na ila ndisi ni sitata like mtu inaweza fika time kuje mkosane na yeye au kuse nundu mbesa yake yani wendu wino tonywa kwa sia twamambie nini na kunokona yeah. Lakini mwenye mbesa hicho kila kindu nundu nikalanya na kwa tata na mbesa kumaanisha kembe ado depend kila kindu na on maybe bracket nitwenda nile paiwe no wewe utendesa niki okay kwani ye nenda wike hesabu for example nyeyu pala numite no ane pala umite okethila kwiro pa mbesa no kwikasa na pa thina watiwo lakini wesa ni musiyo ndije musiyo okay nuno maina wendo tene paila true love umana no you or you akamya sise mundu we dress code yake ngalie na yo mbesa like kind of net worth ya kunona so of which ndio na fair nundo or you uka make like ukasia nina kuwe ni sawa nina kwithukesia ndo na quality silangwenda ndo fit na expectations ya kondo si ile lakini no tu mondo tukatata tukasisia you know ni better kupea mse chance than could deny Wese niki au mingi wona mate dhana ka unapata mwanaume ana dem nundo wende na mbesa yani akama sange matumeke ya uka feel destiny kuyata ukethila wewe ona mwene we nduku igwa yani wewe nukia kwa approach mundu mukano ndo ina okay pe mundu umemwio ndo kwa sewa na mundu umemwio pe mundu umemwio bado okay kwa approach yetu nundo ya say demu one light skin decide kila mundu mwio takwa sawa kuyu wethila mundu ono wethila na alama thina mande na mundu so sometimes niko kula ukethila no mwela mo fair langi nyendiona kendo mata yeah lakini mbesa muno kwani we atoa mambo etina work by bandu ambao ni fix okay they at least wane connect ngela we ko simsa online no netata lakini ndwitha not like a burden you kitambo ngubundu sese ndu mane it will take time lakini si so long as wendo kuwewa so in the meantime toto ambao tumeombesa isukana okuno nduma na kuya mundu menona na usugo thuku okay ona itwa ume kangule itwa ume tuigwa moyo okakwatwa mundu mukai ekwenda ku treat like a king unaona like ondo with the line mwandaye tumu treat tumunengela ni amwemeta no baby girl treatment even us boy childs tuigwa moyo okakwatwa mundu mukai ku treat lakini siyo ngakwasa ngakuya kwakwa neme ndio tumeondo ngwenda nundu mbesa wetumite syakwa nona isune thandu mbendete hata anaembe ngwendete mana utumite property yakwa na ngo tumeondo ngwenda nundu nisu tumecha mali yakwa nanya konina thina nyamboro ndume ona wandu meondo kwenda nyabingwa thina mboro mbie na wembitikile ondo nile but with time nduma on the way tutethia ni sio kumaanisha na moko na kosoka mbukuza kana aye ndio soko kuza as long as you na kutikila na mena kutikila ngo yemwe pe ondo ni towe kata kutia at long last yeah aye no si ondo you na you na weso mbukuza jisa no okay ndo isi wenda mundu umewiwiane abangana fika line like wenda mundu we build like we mwene wongamite wina kiungamo chake yani mundu tano kuya nina kinana kinani ngwe kona nona okay as we speak for now dina kindu ndo kwatha ati tu wenda wigwa ka wenda no kwatha na in the future they say bright future you know you can like no then na realize it our big dreams like niki ya pa Yesu yani so long as you amuka mwathimo suma kuitha no muthimo waku wa maisha mako wenduka so you never know so pekito kiwota you can there na twesa ithila na after 5 years ni mundu la wenda ani wande ile ofisi tiate ni kitako beg no sabaki nikithukuta ku beg mundu akwende lakini nikithukuta kuya mundu ndombe ndio hiyo ndio inaitwa kusimbu unaona so mimi sita simbu juu at long last ukawithile tu ukosana nundu nyina akitia kwikata kuyombe ndo ambenda
ata ebia nekuthia nayo na kukwio no kuo metho atambwani nieli nimbenzi Undu rwena mbesa wibanga ndwenda wia mumu endata ndia ndaombe ndono ni ile ukwe nina ndaombe ndono ni ile undu atone asia yi ni maelesie of which tu athikwa asia ndu kaanda sendi wia niwe sini kwa asia ngalewa wakanda tu makenge ni manager ni CEO fulani tukanga no tumandondu at least mambo umbitikila I swear mimi nitajituma after that I promise you sitakufail ngwetuma Vute yesei wana Nikwekala na kwesu burden na Mr. Kibaden nenda wembe yake yato ne sia ku yuke kanuwe we yumete kwenda muno na mundu wethe latita kwenda wibara. It hurts by the way. Yeah, that's what I'm feeling right now. It hurts by the way, but welembe wambe yo manda mbesa weno ndo soma ibinda yo ana chance cha soma welembe wambe yo manda mbesa Imbesa na manda ba wetu wese serikali huko imbesa kuima wia at least unaona hata wewe okay wao wasome yenyewe weki yenyewe school medical unaona saisi yenyewe unafanya ndo waumie wewe la banza mau ya maivo yani kete electrical engineering au yubanza baikeno kwa ndia kwa hata wewe mimi nimejaribu nimengangana lakini bado sijapata but me like ndo na kuyenye nyamwambiti kila ningwetuma valando na ningwetuma niwe say okay no nende no kwekata maisha asu kwenda lakini ni kwatia nkaijino kwa mboya siawa nyeni mundu muni ke ya muno mboya ne ona mukano ne boya yini bokitu mine wona kwa na miaka 27 wangu le ndia kwata uya tayue ninga kwata na ndia kambesa niwo kuya yani kila sana nda we can believe it miracle by silent happen of which miracle ndisa kwa happen kwa mundu wilende no kitu mwe anongwetuma wa you know ambio yo manda mbesa ndo maana watu toelewana Mbesa kwani wako wani ambesa singa wetata mbe tia nani ambesa mbingi lakini ndwithi ya hii tibalo nena tawina ambesa sia kumbingi tita yani mali ninayotia ndina mali no kwekaliwa na mwaka mwingi yeah na mbona pa uno sawa ninge na ombe kanje mwaka mwingi no kwekalia tu uo kwa juu amandu ndo thukuma tia tindina ndizo ndi mando ya na manda wa anga sio kai ninge ni ndo mbukuza ninge na etha wambitikila ndo mbitikilo unenge ajui nkango kulia yunge ya sima kwa huyu nukamea nini ya mimi okay nenda wele kemo ona huyete mundu ume ona mundu ume atewe na niwe na mbesa mingi lakini uraila ula mundu ume ni we chongo at all the time mundu ume ni we the head of the family so onetha na mbesa mingi hata no you deserve kwitha yani I feel respected unaona yeah lakini manai the moment na kwitikila niye ngwembe ni yulo ako nundu wembe ndu tegemea balani lakini bado tu yenye ukethia weki ndu kandaya ndu so ni control yote na mbesa anata wa mungendu ndu so ni control yote na mbesa tigongo kuya niwe na kona kwa baba enda mundu umwende azi niwe si akangore ngene ukenda mundu ndu isakwitha baisa ida na lai bakwisa ida na disagreement na mwesa kwa na arguments so long as unampenda onetha wina mbesa singa vidara mundu bado no kwitha we nundu ni mwendere kwa ila respect umunengo onetha ndena we yeah wa yubethi wenye mundu nendete sherehe na wasendwe na mbesa ubutete ni atabu niwe si okay wewe ona mawo kwa makwanyendi niwe si ona kwandu kabani na expectations ya wandu keso mbono u mundu wewe mundu wa sherehe nyendi fano wa sherehe nyendi mundu wa sherehe kendo siambe unless ndi mundu wa sherehe lakini ni mundu wa starehe na nyendi saa kwitha ni bata starehe na ndi mantha demu bata sherehe no wona yubo betha bethina so you at least either mundu ni work out au change kidogo with the sherehe no wakana sio no kendo ndeka ni kwa sherehe as long as ndu mete mbesa siako ndio kwa tena neke
na bado no mundu withile at least no mundu uto no mundu wako enyo kethela no mundu weneke no mu Kristo mundu wake kanisa yumbe kanisa wa kanisa lakini abagu ambia wa sherehe bado pesa kanisa ndio nenda kanisa but kwikala kanisa kana kuenda kanisa wese pela manda kanisa just for the sake of ina kanisa no lakini ba ulawa na kanisa nundu wese kila kwenda kwika nundu sombia okay byando withila mundu elanga ngaine weke ya kuona ne kata ne ondekea nenda umanya kindu kimwe ndi basta lakini nenda kurebe kindu kimwe besombia ukeka na wese ni nai na wachumwa kamuka kwenda ku repent nenda umanya naya kuyenda ndike yawa ngokulia ye kwani kuzisherehe ibena na iwa kuti muende ro party to lazima withile be okay no resistance philosophy ka sherehe for example party yake wa kilabu mundu wa kanisa ndatonelela ndainda kitindone siala mabothasia na ndekala ona ndaungama kiniki no wile the wese jame so long as ethe wa banga otwika mundu wa kanisa wese ndo wile kwa mbotia nikana withilona okay kwido family yitu ni ya pastor kwido you ni kwa pastor so besombe wa mundu wa sherehe na we expect unless we change yinde sambo kutwa wile ukwiro no yubu bayali kathenongi nako nyu kwa mapasta mboti la juka kuke kana ko kilia of which ndene kilia nondo niwese kabanga utabyo kweli ngo tabisenye ne mundu mune thane real undi ni okenga so kwa ndo change pesi mndimo bidwe ko change very hard ona kwa wegira mubuto mbe yeah no to dimia lindende linda yodiba kwasi tilasi mangai kumaanisha wendu mbendende tilasi mangai tibo kuya no change yuwe mwene okayele wanuo wanaone benefits ya ku change kwa no kolya yonti yela waninyo as in no say by kula kuyele wana bela engeyu kindu kingende say apart from worldly things heavenly things unukona yukayele wa kiongai yukumana na wese pekino kimone say mundu wena siya ndarabika na pe andu meyo na kila kindu me right kuyu ndina wata lakini be ula mundu withela yani you this and end of kubingwa ni wada design ngene kana asalusia metho ange makibe banukona tiati nabanga nduku yelo no yo lakini yubu alikawa kwenye mwe mapasta kwenye kudimo ndo ikita mabuto wenda kanisa wewe mbe kanisa to mbona mundu wetu neko kukula anangai wo iba to mbona ni chumai nisi kanisa bakendo yo mata as in no say kando ala mosa hata makanisa ta moza zaidi makanisa tio zaidi kanisa bora no kanisa bora anangabo ya nyumba sto kanisa kwa lakini ndo ende mbe wangai kani ne nyumba nembe neti na wake ndio mbe wake tiwe wewe ai kanisa yuke andu mathenda kuenda kanisa kuitha kwa kanisa witha andu makitao zaidi wa nyumba lakini nundu basolwe kanisa yo banda wo mundu mukaka lungangwa niwese the moment nya kona ngoni simwambiane endo mande mundu mukena manye mande mundu muko wa kanisa nundu anambire ethe nako sieno ne mutabia ka mande na nona kanyo nyenuke ne mande po ulawi the labe difference ya mundu waye kanisa ni na mundu waye wenza you know na yupo na bikunya kwa kuyai to miaka bale nasongie kumaanisha we burden kwinyako ayo ndebo bikwa next nda mande kikatie legi ndukuelewa utekuelewa so long as tiati ni burden ne bala musi una biki bandu ona ye kamwana ndio no kuwa na sai la mundu utagwa sai lo utagwa niwe si tukita kwa muka tukona suoso sai lo utagwa ko ni kindu kiwo tangakwa then tieta mbeo ukethela azina kwa totally completely nola yeah so either you better ukethela nona atio mukid ukethela no kwa say one fulani ono bling muiti ni mwene yeah lakini ndendo konenga ops muri umande mbesa na ndikalata at least mundu reasonable upate standards ya kuna sakwa no siendane kunga ina ndoga no umbitikilenga mando ya epo tegemea how long it will take nundu na woke ngole nige okembe ota meet expectations yakwa nundu neso kwitikela
Okay, ni sawa nyeyu ngabanga engwe kondo kwenda na kunwa we kondo kwenda nondo nyeyu no ambira we mundu wa kanisa mbe yu po ba kanisa muno nondo yu family yakwandisa we say tiati ni otwa we wa kanisa nondo wasima kwa yani nikindu ke moyo kutwa okivitikyo kesi kwe ngai yani ngikwe kalo ngai no kona family okethela no yo ngai andu muku iki ya kwe ngai no kona kute ni we changanyite wa kanisa wa sherehe no mara we ba no kona no anga kwatanisa sonze ba yondwe aiko kesa kwatanisa sonze mu ambiso ile mwe yamba akungwa ati sawa ndi nyandwe kene kale sherehe nende mimanda kibeti kingi kuwe ndwana yani nina yuno nduma na ndumbe yunge wasio ombe ai kodima ngwayo ikwenyu menja aiki ai nene ngwiki anane takwenyu. Okay, you sound like titone yasa kuendegwa ninye kuma the first like sijui nakwambia je like the moment uliniona ni kama sijakupendeza unaona ni nini ilikubona mimi chao yani kitene so kwenda sabala ni nundu sombia yuke kanu no kuiwa azin no twithe na kindu nina kuithila wembia ni sawa ni ngwendete lakini bana sisi obinduke bana lakini wewe kitombea totally ndio na tomeki ndio na chao unaona at least unongo ye tumende wo kwa ne bweke first thing when brown skin kingi wawe mkubi then dressing code yenyewe ile tishangwe mbona how comes ukitomanda mundu na ondo ne dress ite is more than yaku wibende tebala kwati wa bigera ninge no kwenda nene ngakobe ngwa no ngwende sie na twasi yo kandenda no ne ndike ila sia kwasi atana ndika bango kana ila cha ila best you katwa ngwa sia kwa no yo best mbeyu you upigito umeso no atari iko ndo mande mbesa mande kwikia tendo manda mundo kundi type yako ayezi meka embe you know bitie bando pa mando akibeti mbaka inyakui niwe first born bema no akena wakatatu and to be even like no to we last born wese ni balani kumelani dikle bana oni ko ni dana te de lakini the more good fry like convince ombitikle wo uende onondea you're not my type but you can still make me be that your type like the person you want unaona unichukue unitreat nikae huyo mtu unataka yo yungo si yungo treat tu nena kulo treat yongeno na membese yakwa what mbese yakwa ndio lea but you have to treat me yani juu sina pesa ndo unanidharau hivyo sino mwanaume ni pesa mwanaume ni look alright wasia nasula sula your brown skin ndi sana nya brown skin ana wasi ona konge nona na tamundu mana nene yeah sawa ndi nundu naona ndi mundu langu ukwenda I hope one day ndapata huyo mtu atanipenda vile niko yeah ewa wewe achunga monondo yubo yangi no maybe momo no bingo ngale kwengi na kila kitu ndonde kikaona kituminga ino wewe sikitumi cha kukondea neno lela first thing mundu tewe yani tisiwa nanake kindu kingi the way of when you dress kani dress code na chao ndi zotembea nako ngasase nuo thina wi bakati wa dressing ya kwa thina yuno kutembea nako ndo maana kwasa we bounce wakwa unaona wow Nano naona ikiputia si ambisio kika kaba date kadhalo loba unaweza bayaje tu sobika na bando itu ikakao of course yeah. Kama iwezi make tafuta pesa piga luku tafuta deal sawa finally talk a date but what I expected before tikila naona nenda mundu working class mundu nitembea na kingone kaya wewe mwanene wa musi lakini klana kama nacho it was not my expectation but I hope next time ndapata
kambenzi date twakuna yathela although expectations zako cia wanaona cia litela si zero ndo nokie wati dina kwata kila kwenda okay itukie na tawe kile tuke karembo kile tu kambea kena mbesa mbingi kenda mundu na mbesa nikandea of which onake bado ndo ambe mundu wa sherehe ndi kwenda mundu wa sherehe ndo ni wa kanisa kidogo so nenda mundu ndo mtu wa kuitwa tekelwa nasi hii wone waandea na ni make nego na ino ndo miaka no inasonga so ni kwatie lenge no kani kukwata mundu we usesia Mutongo TV azuko ne mai mabio na inde wethi yakana metekelana kulea kwitekelana nwese kizungu twasia you can agree to disagree na inde asu mone mabango inde tukamanenge buso jingi yakuka ndene wa mbenzi na gwende usesia wa Mutongo TV ugetho yenda ibuso yakuka ndene wa mbenzi tukia chagu chakwika na kutumesie twaku pisa waku na tutabio ngaleko yiba namba nilekuka kioni chako kwa hiyo asia bye bye na tukwendete muno we ni wiyaminite kimistali nuliche mundu pin na gaima oyeke apiuk tutumie bisa waku WhatsApp namba ne noti muonza ile muonza inya ile itato kenda inya thanthatu tunenge mwanya wa kwikwatia mbenzi kutata evia nekuthia nayo na kukwio no kuometho atambwani nieli ni mbenzi